Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaa 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahemiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC Gahuzamiryango. Izi ni ngingo z'amakuru yo kuri umunsi wa kane itariki 11 z'ukwicenda mu 2025. Peter Mandelson yirukanywe ku burongozi bw'ubuserukizi bw'Ubwongereza muri Amerika kubera ubutumwa bwa email buherutse kuja habona byerekana ko afite ubucuti bukomeye na Jeffrey Epstein. Qatar yishuranye ishavu ivyiyumviro vyatanzwe n'umushikiranganje wa mbere wa Israel byo kugaba ibindi bitero ku ndongozi nkuru z'umuhari Hamas ziri muri Qatar kiretse zirukanywe. Ugwaruka rwo mu Burundi, mu Rwanda no muri Republika ya Demokarasi ya Kongo rurasaba abategetsi b'ivyo bihugu kugarukana no gukomeza amahoro mu karere kugira ngo rushobore kwiteza imbere. Tubafitiye n'igikino cy'urunana. Aya makuru ayobowe na Mark niyo nkuru. Amakuru yacu ku buryo burambuye tuyahere muri Amerika. Igisata kijejwe igendereza muri Amerika FBI kivuga ko catoye inkoho karuhariwe mu kugema abakozi b'ico gisata bibaza ko ariyo yakoreshejwe mu kwica umunyapolitike yarakunzwe cyane wo mu conservateur Charlie Kirk. Mu kiganiro yicabereye muri Utah, abategetsi bavuze ko bafise amashusho y'umuntu yikekwa ko ubwicanyi atarafatwa kandi ko afite imyaka yo kwiga muri kaminuza. Bavuga kandi ko bagereranije ibimenyetso by'amakanda y'ibirenge n'ibindi bimuranga kugira ngo babisuzume. Bwana Kirk yariko aravuga muri kaminuza imwe yo muri Utah ku munsi wa gatatu aho yaraswa rimwe gusa mw'ijosi. Perezida Trump yataye umwikomo kubo yise abagendera ku matwara akaze y'uburyo ko aribo barashe. Perezida Trump yatangaje ko azoha Charlie Kirk inyuma y'urupfu rwiwe umudari uzwi nka Presidential Medal of Freedom, umudari w'icubahiro uhabwa abasivili ukomeye kuruta iyindi yose muri Amerika. Mu muhango wabereye ku itongo ry'abapfuye ry'igisirikare i Arlington mu gihe cyo kwibuka igitero cyo ku itariki 11 z'ukwa 9, Bwana Trump yise Kirk igihangange c'urunganwa rwiwe kandi ko ari umunyagihugu yaharaniye umwidegemvyo n'icitegererezo ku bantu isinzi. Peter Mandelson yirukanywe ku burongozi bw'ubuserukizi bw'Ubwongereza muri Amerika. Leta y'Ubwongereza ivuga ko ari kubera ubutumwa bwa email buherutse kuja habona bwerekana ko yari afise ubucuti bukomeye cyane na Jeffrey Epstein kuruta uko byari bizwi igihe umushikiranganje wa mbere Sir Keir Starmer yamushinga amabanga. Uko kwirukanwa kuja imbere gato y'urugendo rw'akazi rwa Perezida Trump mu Bwongereza, uno akaba yaratesheje agaciro ubucuti bwiwe yarafitanye na Jeffrey Epstein. Ni inkuru ya Rob Watson mwumva mwijwi rya Jean-Claude Mwambutsa. Peter Mandelson yirukanywe mu gihe ejo kwa gatatu aribwo Sir Keir Starmer yabwiraga abadepite ko amufitiye icyizere cyuzuye. Icyahindutse nk'uko byavuzwe n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe ni amakuru y'inyongera yabonetse ku mubano wa Mandelson na Jeffrey Epstein. Ariko ikindi kigaragaza ni uko imbere ya rubanda ndetse no mu ruhando rwa politiki bitari korohera Minisitiri w'Intebe kumugumisha mu kazi. Abanenga Sir Keir Starmer bongeye gushidikanya ku bushobozi bwe bwatumye anamushyira muri uyu mwanya ku ikubitiro. Gusa ukwirukanwa kwa Mandelson gushobora gutera ibibazo mu biganiro Minisitiri w'Intebe azagirana na Perezida Trump mu cyumweru gitaha, harebwe ukuntu Donald Trump yagerageje kudaha agaciro ikintu cyose kirebana na Jeffrey Epstein. Icegera c'umukuru w'igihugu wa Sudani y'Epfo Riek Machar
yagirijwe ubuhemu ubwicanyi n'ivyaha vyibasira kiremwa muntu. Umushikiranganje w'ubutungane Joseph Gang yavuze ko ivyo birego bifitanye isano n'igitero caguyemwo abantu benshi cibasiye ingabo za leta mu kwezi kwa gatatu. Riek Machar yagirijwe hamwe n'abandi bantu indwi harimwo n'uwahoze ari umushikiranganje. Bwana Machar yari yashinzwe ayo mabanga inyuma yo kwikukira kw'ico gihugu mu 2011 agendana na Perezida Salva Kiir amaze igihe kirekire ari umukuru w'igihugu. Abo babiri bahavuye bashwana bituma haba intambara yo hagati mu gihugu y'agahomeramunwa yahitanye abantu baharugwa mu bihumbi amajana. Qatar yishuranye ishavu ivyiyumviro vyatanzwe n'umushikiranganje wa mbere wa Israel vyuko yoshobora kugaba ibitero ku ndongozi nkuru z'umuhari Hamas ziri muri Qatar kiretse zirukanywe. Benjamin Netanyahu yaburiye Qatar n'ibindi bihugu bicumbikiye abantu yita abakora iterabwoba ko bitegerezwa kubashengeza mu butungane. Yavuze ko nimba batabashengeje Israel izobikora. Ubushikiranganje bw'umubanyi n'amakungu bwa Qatar bwavuze ko ivyo bivugwa rukwigereza ko ni inkuru ya Ola Gerin ari Doha mwumva mwinshi rya Yvette Kabatesi. Nyuma y'igitero cyo kwa mbere cya Israeli i Doha ubu hari intambara y'amagambo. Abayobozi baho bavuga ko amagambo ya ministre w'intebe arimwe kutagira amakenga n'ibikangisho byeruye byo kongera kuvogera ubusugire bwa Qatar. Ministre w'ububanyi n'amahanga wa Qatar yatangaje ko kuba umuyobozi wa Israeli yavuze ko icyo gihugu cyaba gicumbikiye rwihishwa itsinda ryabo muri Hamas ari uburyo budafite ishingiro bwo kugerageza kwisobanura ku cyaha cyamaganywe n'amahanga. Netanyahu azi neza ko iryo tsinda rya Hamas ryakiriwe mu rwego rw'ubuhuza bisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israeli nk'uko byemezwa n'abayobozi ba Qatar, kandi ko buri gihe ibiganiro byabaga mu buryo buzwi babifashijwemo n'amahanga. Ni saa 11:36 muri studio za BBC i London, saa 12:36 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru acarabandanya inyuma y'akaruhuko gato. Mu nama yabereye i Bujumbura mu Burundi, urwaruka rwo mu Burundi, mu Rwanda no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rusaba abategetsi b'ivyo bihugu kugarukana no gukomeza amahoro mu karere kugira rushobore kwiteza imbere. Iyo nama yatunganijwe n'umuhuza w'abarundi kugira ruhanahane ivyiyumviro mu migambi y'iterambere. Uwo muhuza yagwemereye ko agiye kurubera umuvugizi ku nzego z'ivyo bihugu. Ni inkuru ya Patrick Waso i Bujumbura. Esther Ingabire yaje ava mu karere ka Rusizi mu Rwanda aho adandaza imikeke iva mu Burundi, ariko ngo kumushikira biragorana cyane kuko ibanza kuzunguruka igaca muri Tanzania kubera umupaka hagati y'u Burundi n'u Rwanda wugaye. Turi abacuruzi ntago turi abapolitisiye. Biba byiza rero twebwe duhuye nk'abacuruzi tukaganira ku bijyanye n'ubucuruzi bwacu. Inshuro nyinshi iyo turi kumwe biranshimisha cyane. Nk'ubu byanshimishe kubona twongeye kubonana. Numvaga ko bitashoboka kubera uburyo ki nta nzira zihari, ariko nkisanga duhuriyemo hano i Burundi. Ni byiza cyane, byanshitse ku mutima, byanshimishije. Serge Ngoyi Lusungu nawe yaje ava mu ntara ya Kivu y'Uburaruko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahamagarira ugwaruka nkawe kutaba ibikoresho by'abanyepolitiki. Politiki yinjiye mu bantu irindura ibintu. Ico twebwe turumva nuko agati yacu turagira ama business atanangorane na nimwe hari. Umunyarwanda afise ikintu aradandaza John shaka kugigura na ngorane. Awe umunyarwanda John dumukongomani ndamushorera atanangorane nimwe hari. Nibitanga de la chance yo mu ntara ya Bujumbura agasaba ko imipaka yugurugwa imigenderanire ikaba myiza gusumba. Ugwaruka rutegereza guranira amahoro maka kare kibaga binini rugahaguruka rugakora, kandi nongera nsaba leta kudufasha katugurira imipaka tukabandanya tukora bwa rucuruzi bwacu njabuka mbibi. Umuhuza w'abarundi Aimé Laurentine Kanyana yatunganije inama arashima kubona yashoboye gukoranya ugwaruka rwo mu Rwanda, muri Kongo no Burundi muri kino gihe. Avuga ko agiye kubabera umuvugizi kugira imipaka yuguruke, ariko akabasaba kubandanya biteza imbere mu migambi yabo no gukurikiza amategeko, bareke kuba ibikoresho by'abanyepolitiki. Iyo mipaka rero yugaye uno munsi hariho igituma yugawe.
ni nacyo tugomba yuko cohava kugira kihave kiyerekeye umutekano nuko dukora ibyo bishoboka byose kugira umutekano ube wuzuye haba mu bihugu hagati byacu canke ku mipaka ugwaruka nako murazi ko ariko gwama rukoreshwa mu guhungabanya umutekano cyane cyane ugwaruka rutagira ico rukora nk'ugwaruka rero ibintu byose bigira intango uno munsi twaje kugira twumvishe ugwaruka ati genda mukura amaboko mu mpuzu mukore urugwaruka rero racari ruto tugomba kuruhamagarira yuko mwebwe gwaruka ni mwikorera ibikorwa mugabo mu bikore mukije mu mategeko atawuca mu kinywabi kugira ngo ejo umutekano ujanye n'ubutunzi haba mu gihugu iwacu canke iwanyu ntuze uhungabane. Muri iki gihe umuhuza w'abarundi ubu ni warongoye inama y'abahuza b'akarere k'ibiyaga binini. Umukuru w'igihugu ca Venezuela Nicolas Maduro avuga ko yategetse igisirikare abapolisi n'abasivile gukorana kugira ngo bagwanire umwidegemvyo w'ico gihugu mu gihe gifitanye amakimbirane akomeye na Amerika. Bwana Maduro yavuze ko ariko ararungika ingabo mu turere dukomeye two muri Venezuela kugira ngo bitegure intambara niyo bategwa. Ivyo bije nyuma y'aho ingabo za Amerika 4,000 zarungitswe hanze gato y'amazi ya Venezuela mu kiyaga ca Caraïbe y'Epfo. Kwa kabiri ingabo za Amerika zaturikije ubwato bwa Venezuela bavuga ko bwari bwuzuye ibiyayoramutwe zica abantu 11. Caracas yabagirije ko bagize ubwicanyi ndengerabutungane. Inama nshingamateka y'Ubudagi izwi nka Bundestag yakuyeho ubudahangagwa bw'umunyapolitike agendera ku matwara akaze ahagaze ku vya kera kubera ibirego vyo gutunga amahera atazwi inkomoko n'ibiturire. Uwo mushingamateka Maximilian Krah wo mu mugambwe AFD ahakana ko yakiriye amahera ava mu Bushinwa mu kirungero mushingamateka mu nama nshingamateka y'Iburaya. Ni inkuru ya Bethany Bell mwumva mw'ijwi rya Prime ku magenge. Krah ariko arakorwa ko amatohoza n'ibiro vy'umushikirizamanza wa Dresden kubivugwa ku mafaranga y'inkomoko mbi n'ibiturire bifitaniye isano n'Ubushinwa igihe yari umushingamateka wa Buraya. Abashikirizamanza bavuga yuko ibiro vyiwe vy'i Berlin, Dresden na Bruxelles ubu biriko birasakwa. Mwitangazo inama nshingamateka y'Ubudagi ariyo Bundestag yavuze yuko ingingo yo kwaka Krah ubudahangarwa yemejwe atanumwe avuyemwo itorwa n'imigambwe yose harimwo na AfD. Krah yavuze ko ivyo yagirizwa bitagira umutwe n'amaguru kandi ko bishingiye ku mvu za politike. Ukwiwe umwe mu bigeze kuba abakozi ba Krah nawe ariko arakurikiranwa muri sentare yagirizwa kwabura amabanga ayaha Ubushinwa. Krah avuga ko atana kimwe azi kuri ivyo vyagirizwa uyahora ari umukozi wiwe. Afrika y'Epfo izokwemera ko abagabo bitwa amazina y'abagore babo ku nshuro ya mbere inyuma y'aho isentare nkuru y'ico gihugu ihindura itegeko ryaha abagore uburenganzira bwo kwitwa amazina y'abagabo babo ariko abagabo ntibavyemererwe. Urubanza rwazanywe n'ingo zibiri, bamwe bashaka ko umugabo yitwa izina ry'umugore wiwe, abandi bizigiye kongeramo akarongo ku izina ry'umuryango bavuga ko itegeko ari itegeko rya kera ryari rishingiye ku gitsina gabo kandi ari vya kera. Sentare wahize ubwirizwa shingiro yaciye urubanza rubashigikira ruvuga ko iryo tegeko risa n'ivangura rishingiye ku gitsina. Inama nshingamateka ya Afrika y'Epfo ubu izobwirizwa guhindura ingingo zijanye n'iryo tegeko kugira ngo iryo tegeko rishasha ritangure kuja mu ngiro. Ubu n'umwanya w'igikino c'urunana. Kwa Pascal bakomeje kugirwa inama yo kwita ku buzima bw'abana babo. Hagati aho Honorine inzozi zarazikabije. N'urunana. None se ubundi ko hari abantu benshi bashaka kujyamo uhatangirira myanya dufite mu modoka abandi bakigendera. Karemera arakwizeye akaguha imirimo mu bukwe bw'ishyaka. Ereka natwe ni wo munsi tuba tubonyeho kugira ngo tugire ibyo twitaho mu rugo rwacu. Kubana n'abantu se ko ari ukugira ibyo umuntu yigomwa uragira ngo tubigenze dute koko shyaka. Ariko siko n'abana bacu baba bataduheruka Devo. Ndabizi cyane. Ariko wibuke ko Norine yadukoreye igihe kitari gito shyaka. Yaturereye abana urabizi baramukundaga kandi rwose twabanye neza. Wa mugana Norine yanabaye hano we. Ahubwo se ubone tutabutashye uriya mubyeyi nyirabazungu yatubona ate koko. Nawe urabyumva ko byagaragara nabi.
uko byamera kose rero ntitwava hano twese kandi ubizi ko na mama wagiraga atya akaza ahangaha naho ubona yagiye mu bukwe. nanjye nari mbitekereje ko umwe muri twe yataha uwo ukunda agasigara hano mu rugo. ahubwo si ubwo urumva atari wowe ukwiye kugenda Devo? umva Shyaka di kubera iki se genda ari wowe ngende. mwaramutse kwa Shyaka. ihangane rwose turagusetse Kareme. yuko ibyo ni ibiki? ahubwo se niba gufunga karuvati byakunaniye utwara mu ntoki ugashaka kuyigufungiraho kuzi yambaye mu ijosi nk'ikiziriko Kareme. si uko se n'ubundi ngizaniye Shyaka ngayifungire. abasore turi kumwe nk'aba Patrick abo bose ntakigenda byabananiye. ubonye uyizanira ugira ngo se agende abizi. ntibishoboka Shyaka ko numva hari inshuro zirenze imwe nakubonye uyambaye. izo nshuro nyine wambonye ni Mugisha bimfashije amata. ubu rero ugiye gushaka Mugisha. ese ubundi ko mbona mutaritegura kandi ari mwebwe mu burara abandi bose bageze aho imodoka idusanga. banza ugende bagukemurire icyo kibazo Kareme. ubu se kwa Mugisha ko atari hafi hano koko. ariko rero ngiye gushaka umunyonzi rwose uzi kunyaruka. ariko se Mugisha ni ntamusangayo biragenda bite koko? ayiwe ese burya mwanarize mama ubu se ko muri hanze muri iki gitondo nta n'uwo wifubitse koko ndagirana. none se ko nta handi twajya kandi mama yadusohoye mu nzu. mwakoze irihe kosa se rituma basohora mu nzu mwabana mwe? ngewe rwose nibutse ko ari umuntu kacu twashyinguye ejo nananiwe kwihangana anye ndize rero nakazihararira nuko mama ahita atubwira ngo dusohoke twe kumusakuriza. kandi ni ukuri turamukumbuye cyane. tekereza ariko ko twamusize wenyine kandi ari mutoya. ngaho muze hano mbahobere bana banjye nimwigire hino mbahobere mwihangane bana beza nta kundi byagenda rwose. hariya hantu ni habinye hari urushyamba rwinshi buriya hariya hari ibisimba none twamusizeho wenyine ni ukuri. umva rero umuzarana akazehe hariya ntabwo ariho umumararungu ari. none se arihe kandi hariho twamusize? umumararungu wa nyawe yagiye mu ijuru ari kumwe n'Imana kandi ari mu byishimo kuko mu ijuru abera bahora bishimye. ariko nyine twebwe ntituzongera kumubona. kuzahura nawe rero ntibyoroshye rwose hari icyo bisaba. niki ngo tuzagikore? kwirinda gukora ibyaha mukumvira mukubaha mugakora ibyiza gusa kugira ngo igihe nikigera namwe muzajye mwiza. muzarana akaze ego ese mwaramutse mukobwaja kuzindukanya umunabi koko bimeze biti? niko mwangunzuma mubundi araho ngaho muhakora icyaho kuza ngo mukore imirimo mu rugo. none se kariwe watwirukanye ngo turagusakuriza? mwamenaga umutwe mwiriza mu bikizi bucaha bugende vuba bufate ibivomesho bujya gushaka amazi se nyine. ariko rero mukobwajana ukwiye gutuza rwose kandi ukumva abana aho kubabwira nabo ukabatega amatwi kuko rwose agahinda kabo karumvikana. erega babuze umuvandimwe wabo bakundaga. arewe ubu se bandushaga kumukunda ndi nyina. igipimo cy'urukundo rwawe rero n'urwabo ntacyo mfite ngo ngipime rwose ariko yari umuvandimwe wabo mukobwaja nibo bamwirirwanaga bamurera bamwitaho umubabaro wabo rwose ufite ishingiro. nta mwanya nifite wo gutamba bidafite akamaro nyine nibongera kwiriza ahubwo ndabadiyo. aho turakugarura nyirabazungu. kubera iki sarangwi? waberewe cyane pe. reka da umukenyero wawe urakeye rwose. buriya rero nzi guhitamo imyambaro ijyanye n'ukonsa. ni ukuri pe. ni ibintu byanjye kuva kera nk'inkumi. ariko se ko mbona abandi bageze mu modoka yitwara bako yigeze ko mperuka Karemera avuga ko agiye guhamagara uwo mushoferi ariko Shyaka. ariko nkatwe ababyeyi baherekeje nyirabazungu n'abakwe ngo niyo turi bugendemo harya. iratwara Karemera umushingira we nyine ugiye kumusabira n'abo babyeyi. niko Kareme. Karame Shyaka. iyo modoka igeze kubona indi yuzuye kandi ikaba itayisiga ari itwaye abantu b'ingenzi.
ni ukuri nanjye byandenze shyaka byanshoboye rwose aho gutesha abantu umwanya ngo bategereje imodoka kandi bazindutse cyangwa se ngo dukererwe kugera iwabo w'umukobwa ku isaha twababwiye shaka indi modoka tugenda yego ubwo uruva iyindi modoka yavaho aka kanya shyaka aho nugira ngo ibintu ni nka bimwe bya kera yego komana ntirurembo ko habaye umugira ni ukujya aho bategera imodoka wavuga ko ushaka imodoka yo gukodesha bakagura hari benshi rwose reka niko bisigaye bimeze se yego komana icyo gitekerezo cyari cyo ariko si uyu nguyu tuziritse ku katsi ko twari twamwishyuyemo kagira imana ikibazo ngo waramwishyuye kareme none se ko yari agiye kubyanga akansaba kubanza kumwishyura yose se ni ibisanzwe kugira ngo ubone imodoka nyine urabanza ukishyura avansi ariko aho kugira ngo atwicire gahunda twashaka ine rwose tukazaburana nawe ariko akayadusubiza kandi naramwishyuye amafaranga yose shyaka komana ariko si uko murumva ari byo ibyo ntiwabikora kareme nako ntiwatinyuka kwishyura umuntu amafaranga yose ataraguha serivisi mwavuga byose birashoboka aha niko byagenze rero yaramwishyuye yose da none se nk'ubu ataje byagenda bitego harya ubu ni twe twenyine twaturutse mu kagari k'iwacu umujyi oya hari n'abandi bayobozi b'imidugudu ibiri hano imbibi n'uwacu nabonye rufo yego koko di kabayiza na nuro ndumva narababonye kandi rero ubumenyi mu kwita ku bidukikije turabuhawe rwose pe igisigaye ni ukureba uburyo dukorera hamwe kugira ngo tubishyire mu bikorwa aha wowe se ubu tuzongera kukubonera he ko ugiye kugenda ugahita uhugira mu byo ku ishuri rega wibuke ko nitabiriye amahugurwa nk'umwarimu ushinzwe kubungabunga ibidukikije muri gurupe sikorere y'inyarurembo rufo nibyo kandi rero buriya kuko mwigisha abana ni mu bahubwo bumenyi bazabugeza no ku babyeyi babo nibahagera basange namwe nk'abayobozi b'imidugudu hari ibindi mwabigishije bityo dufatanye kubungabunga ibidukikije aha abaturage bamenye kuvangura imyanda ibora n'itabora buriya no ku ishuri hari ukuntu wasanga dufite aho tumena imyanda yego ariko ibyo kuyivangura ntitubyiteho cyane ko hakiriho nko gukoreshwa ya macupa ya parasitike n'amashashi bitaracika neza mu baturage kwigisha se ko ari uguhozaho urufonsi we ubumenyi turabubonye ubu igisigaye ni ukubuha abandi tunababwira akamaro ko kuvangura imyanda ihumanya iyo idahumanya nibura erega buri uretse n'abaturage muri aya mahugurwa natwe ubwacu kumenya ngo iyi myanda irahumanya ngo iyi ntihumanya ntibyari byoroshye pe reka mugisha we uzi ko naguriraga umwana imiti arwaye hakabaho ubwo awunyweye ntawumare iryo cupa rikabaho umuti wararangije igihe ngaho wanarijugunya ukarivanga naho umena ibiyorero n'ibindi bizabyazwa ifumbire wabimenye rwose ahubwo se mugi ubu ko ngiye mu birebana no kwigisha nakwiha amanota ari munsi y'icya kabiri ubu ni nkwiyambaza ngo uze kumfasha kwigisha abaturage uzaboneka Pascal ndagowe noneho uriya mugore wambaye amadarubindi se nuwahe mukobwa sha kigizeyo ese burya ni inshuti y'umuryango niko ndabona muzanye n'undi muyobozi ni karibu ahubwo se wakwicara ku ibaraza ryo kwa Rangwida Pascal muraho yemwe muraho neza muraho n'ubundi si ngombwa ko twinjira mu nzerega ewe nibyo rwose uriya nta n'intebe tugira twicazaho abasirimu da reka icyangombwa ni uko tubabasanze kandi nimwe tuje dushaka Pascal uyu mubyeyi turi kumwe n'umuyobozi w'akagari kacu ni Sedo icyo tuzanye rero hano twamenye ko mwagize ibyago kandi mukomere twarabigize bitavugwa ahubwo sinabikubwiraga mukobwa ja kose abantu b'inyarurembo ni abantu beza cyane n'ubuyobozi dore buje kutuyagira kuba yagira yemwe ikituzanye si ukuba yagira no kuganira ku buzima bw'abana banyu mu by'ukuri ntabwo twavuga ngo mwarirogeye ariko mu by'umwana wigendeye yazize harimo imyitwarire yanyu rwose itari myiza nko kwita ku buzima bw'abana banyu kandi tuzi neza ko muri uru rwego harimo abana bari munsi y'imyaka 5 hatagize igikorwa rero nabo twababura ubivuze neza pe niko umuryango wanyu uri mu miryango ihabwa inkunga y'ingoboka yo kwita ku mirire y'umwana n'isuku ye
ibyo ntimubizi kandi rero dufite raporo zatanzwe n'umujyanama w'ubuzima z'ibipimo yagiye apima imikurire y'abana akababwira ikibazo umwana afite ndetse akabagira n'inama. Ibyo si byose yanabagira inama yo kwitabira igikoni cy'umudugudu. Ubwo we yashatse ibiribwa bigizwe n'indyo yuzuye arabibazanira. Nukuri Abasaba kubitegura anabigisha uko bitegurwa ntiyabikoze. Nyine abayobozi akazi mirimo have wa mugabo we nta kazi n'umurimo bisimbura ubuzima bw'umwana mwabyaye. Usko bagiye babashaka inshuro nyinshi mukabura n'uwo mwana mwamujyanye. Kandi n'amakuru y'ubusinzi n'amakimbirane turayafite mu kagari kacu. Birabaje kubona umwana buri ubuzima kandi harakozwe ibishoboka byose ngo yitabweho. Nukuri Mugahabwa ikibondo ku mubyeyi utwite. Ibyo si byo. Umwana yamara kuvuka mugakomeza kuyihabwa ayo mafaranga y'ingoboka mukayahabwa mwana arigeze akabaca mu myanya y'intoki. Ariko ibyo byose umubyeyi akabirengaho ntabikore ngo abikoreshe neza. Ni kwa mubyeyi we. Iyo umaze guhabwa ubwo bufasha bwose ujye uzirikana ko nta muntu ugomba rwose kuza kubigukorera. Yego umujyanama w'ubuzima yagusura ariko iyo udakoze ibyo ugomba gukora nta kindi yakora rwose. Pasika ntabwo abantu bazaza hano kubambura abana banyu. Nako nta wundi mwana ugomba kubura ubuzima muri uru rugo. Murabyumva neza wowe n'umugore wawe Pasika? Nukuri ntabwo bizongera. Nshizirungu na Muhoza rwose bataruzuza imyaka 5 turabitaho cyane. Mu bitona kuri. Niko mukobwa Jean. Koko wa mubyeyi we. Umwana wawe arware umusigo ubizi neza ko yarayacisha hasi no hejuru wongera umurarane koko. Ubizi neza ko umujyanama yakubwiye ko umubiri ufite intege nke kubwo kutita ku mirire ye. Nje ariko ntacyo navuga. Ngo nyine ndemera amakosa. Mukobwa Jean nawe Pascal. Ni inshingano zanyu kwita ku buzima. Imirire, isuku, uburezi n'umutekano by'abana banyu. Ibyo murabyumva? Nyibwirira ahubwo andi makuru se shanye. Umeze inshuti yanjye. Use mubwire ngo meze ntebude. Uracyakora siporo se ko mperuka umbwira ko wayishyize mu bintu bigufasha kuruhuka mu mutwe? Siporo rero narayitangiye rwose. Buri gitondo nkazinduka nkiruka kandi nkumva rwose biramfasha. Cyane pe. Ahubwo sugira ngo nasiba n'umunsi n'umwe bude. Siporo ubu nicyo cyobyabwenge nkoresha. Niba ari kwituma mpura na Chris simbizi. Kandi iyo muhuye ukamubona cyangwa akakuvugisha wumva hari igihindutse muri wowe. Urumva iyo duhuye byanze bikunze turahagarara. Kandi bude nta kubeshye rwose kwikuramo urukundo rw'uriya muhungu byaranze neza. Ndabizi shanye iby'urukundo nabiciyemo nawe urabizi. Dushobora kutavugana amagambo arenze 2 ariko nawe urabyumva ko nyine atashaka kunsuza ngo mwitaze. Ankoraho rero n'ukuri nkumva mfashwe n'amashanyarazi bude. Mbese ukajya kumva amashanyarazi ngo pya. Winseka shabude. Ahubwo se we maze kabiri ntamubona. Ubu ndibaza niba yarabaye amahoro bikanyobera. Uzi ko tuvugana usanze mfashe icyemezo cyo kumuhamagara ariko ndi mutima ukambwira uti ubu yatekereza iki nimuhamagara koko. Ibyo urukundo rukomeje kubuzanya isi amahoro bizagarukira he? Naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico Urunana Official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. Barakoze abo mu gikino cy'Urunana. Mbere yo kubasezera nkundira ndabibutse ko igisata kijejwe kwigendereza muri Amerika FBI kivuga ko cyatoye inkoho kabuhariwe mu kugema abakozi b'ico gisata bibaza ko ariyo yakoreshejwe mu kwica umunyapolitiki yarakunzwe cyane wo mu conservateur Charlie Kirk. Ugwaruka rwo mu Burundi, mu Rwanda no muri Republika ya Demokarasi ya Kongo rurasaba abategetsi b'ivyo bihugu kugarukana no gukomeza amahoro mu karere kugira ngo rushobore kwiteza imbere. Amakuru no musi raragarukiye ngaha
ku batashoboye kuyakurikirana yose murashobora kuyaronka ku rubuga rwacu rwa interineti arirwo bbc-gahuza.com canke ku rubuga rwacu rwa Facebook arirwo bbc-news-gahuza.com. Aya makuru mwashikirijwe na Nina Iradukunda, yarahagariwe na Mark Niyonkuru, mu buhinga bw'ivyuma twafashijwe na Suzanne Lennon. Mwakoze kubana natwe na Gahwana. Thank you.